Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe Farisa Zahra ya. Dadah, sampai berjumpa di video Farisa selanjutnya. Subscribe Farisa Zahra ya teman-teman. Jangan lupa. Assalamualaikum.